politik tu le ngai thatu zong te in zawain chi bai le vekule hei Nepal lampang chu an buai na sa tin an PM hlui nupui te po an soi sakhepa mo an financial minister te po kholaya bakleng in sahim na zong in atlantia ni generation z te an chana khop me amaro chu generation z te po te khane an phela an mani te po anin ti boya huai tu mumal nei lo na chu tin an economy a chem ema Nepal hi kan ram thren om ram lian lutuk lawan ni ya an economy a chiat sa na kalai nam parliament te khanin an hala Nepal ram hi an ding chuak to lo mai the ni mo chu tiang khop chuanin thil zero light 10 generation z ten an ti chena sa ni engpo ni sela Nepal lam boina te tun tuma chung kan khiranga ti chuanin hei Israelin a dakar reilo te chuin ram engem bo za ta boma chung te po chu kan clear do ni ama sai Nepal boina puzairem thanga zia khi kanan sia range ole kan kaltui main online games the entertainment platform cricket silo melret verole tuna hian dines karthik le tangani zaman ponan khel me kani isum vo india cricket fc download la weekly special price omani isunin he app chunga hianin reward thatak tak real time park te omin i log in kanin engtik lai po in itlem thei ani isuni account ni thun zamanga secure mma upi le bank transfer mang te in i lo kha ila thei don ani I trian te ka va invite large reward ti idong theya isunin i birthday ya special gift sang khati idong thei ani tisonin in sign up I join chuanin member ni a program a hianin 15% monthly commission kha idong thei don ani tisonin cricket download link hi comment section lama kan pine Nepal interim prime minister Thuthar Susela Karki Sarkara generation z tuma omdon lo Nepal chuan prime minister Lailo Katan Susela Karki chu an neita a zanin zirtop zaniam president chuan thutia malak tirani ani hi Nepal Supreme Court chief justice lo ni to ania Nepal rama meche prime minister masaber ani tabok karki hian thutia malak malok hian India prime minister Modi hi ka zatak zetani thian thatak Nepal nen kan ni thina mase bungbel po hi a khom chuan a rivele rum thina lo mole nui hakhak chungina ti India lam ona tumpo ani mana baka Nepal mi puiten Modia angram hroi tu nei andu thu hi an au puina sahle sarkar thara minister ruatura generation z lamte tuma an omdon lova tharok chunga in thana bo sai tura be sei anni heti lai hian he tharuk chung lo om tur hi emergency ina zui ngal mai theiti chu rin lok sin dan ani emergency hi puana ni chun sarkar do dana lam reng chu enghoi zong po in arem lo bur don ani atoi zong in heti chung hian eiru ni ya hriat te chu chui char ani dona tun boina chua chunga mi rok zonga kho sa te kha man vek ani bokang parliament po thria dissolve ani Prime Minister Kalchuak ta KP Sharma chuan an party meeting hena he thil hi na sa takado dal turin afui vebok politics thalovina among hi chu arab thak thin viawani engpo ni sela Israel hian in Dhaka somsari pani chungin ramparuk abei mana anan chiar vele ange September ni kuwa sang ni somni panga Qatar sana atlai da thum velania arin lo takin Qatar khopui berdoha thilpuak ring tak kriat anitlat mai khudum kul mai chuan van boruak atum hal chuma mi puite po an lau thongin an phili hle mai Israel in Qatar ram khopui ber doha a Hamas roi tu te omna ni ya ariat chu missile mangina beithu taloni Hamas chu mi panga an thi thule an ho tu poimo te ero an him thu an puang nunna chan zinga hian Qatar mi pakhat atel bok Israel che dana wanghian UN Security Council pon ati theile ti ngam tok ti ve in adem thu achu ave Qatar hian US siam khol air defense system rin tlak berpol patrol le that te anei na chungin Israeli missile hian aram adeng fu tho mai Israel ral thuam stel loman har salutuk wanga ni mai o mangeti ngai dante a oma nge thil dang wang zok ma se eng missile ral thuam chiange Israel hian a man ti hriat ani lo fighter jet atangin nge tuipui atangin missile na ka ti po achiang lo ani Israeli official pakhat chuan doha an be mayan US an hriatir masatlap ni in asoite tlat mai Trump la chuan he operation hi a hriat puilo thu a soi boxi an thu a in kal ni thum chung lakin Israel hian ramparuk a be man nia mole tungkara ringot Gaza chu airstrike manga bein mi zani donin na an chan le to Lebanon a district pani
a Hezbollah helte beibokin mi panga anti Syria Homs kopui Air Force Base beibokin Tunisia drone mangin Gaza lampan turlong a beile a Yemen kopui Bersana a Auti helte bitumin a beile a mi somthum panga velan thi tuntrum hi Israel in Qatar ram chunga ral thuam a chelek voi khatna ani Qatar ram a beini lovin Hamas roi tu te abitum zok amison a lotling chi lovin alang thung Qatar hi kan riat angin US thian ani ya kumin me thla tram chuan to in Boeing khona zani som thleng leina tur in remna te anzia kani ka kumsang ni som pakhata dai do khan US chuan Qatar chu Israel nen in ka haina tur kong daba in biak na Hamas IO2 te chu an rama umtir turin angena he hi Qatar ina zo mani Qatar chu Hamas roi tu te ta na him tura ngai ani Hamas ho nen in biaka ol samnan le him taka an chen vel zong theina na ti ani Trump pon alom lo thu a saito Israel in Qatar Hamas ho tu te abe tu loka amirin le ama thop tu a campaign line poa tholok tak activist lar Charlie chu ka hlum mani le mai boxia atum lo dovin India le China te a thodun tirni in alang mek bok Russia le Ukraine in dona le Hamas le Israel in beina atitop thailova Venezuela nen anin ngurmek bok nen tunlai chu ril ruhana hlir ati ve fo mai the kumsang ni somni pathum October thla atranga chiarin Israel hiam Palestinian mi sing ruk sangli zaruk vel nun na alak sakto Israel lammi engzat nge thi to ti ero Israel hian media akho kira wangin hriat a har ang renga Israeli sangni don vel chuan an nun na an chan ve to niya chut ani Senator pani report lung chiat thak chu Democrat Senator pani Chris Van Hollen le Jeff Markley te chuan tunai kan Israel West Bank Egypt le Jordan te an tlowa an pani hian US Sarkara Senate Foreign Relation Committee member an ni until mu te chu report siamin ati chuaka an report khai khom na thaber chu Israeli and Palestinian nampum pu hi nuai bo tumin a chemeka US po a enroll ti hi ani Senator pani te hian bom le silai mu mai ni lovin e tur le ril tram na te chu Israelian ral thuama amang mek ti chiang takin an muwa UN pon tungkar chungin ril tram na awangin mi zavel Gaza an thi thu apuang ve bok Gaza le Egypt in rina lai vela om Rafah ko puya mi nuai ni sing sari vel chen na thin po lung no ya changvek do thoti an muwa Jordan ram thu nei tu te chuan peanut butter khoizu le tumra thumchi phoro dry date te chu Israel sipaitian Gaza a phurlu an khap thu an lo shilani Gaza alu tur hian e tur phur truck pakhata Israeli custom $10 zali vel singthum sanga vel an la thina an chekma in fi chu an petrin phallo thil pakhat lek po an phur chon hotir le an niya an kal le du chuan a tharin zali bok an choi le thin ti te an va mu chuaka hei wang le khuakhirna dang ne unda wa wangin Jordan atanga trampuina lu tur sang sang atangin 10% vel ba Gaza alu theilo ani Egypt thu nei tu te pon e tur le trampuin na thil phur UN trak rol te chu Israel silai mu le bom laka an him lo thu le tam tak a chiat pha thu senator te chu an lo mu tira bungra da khom na mun pui te lo fan pui an ni bok heta hian Israel in phur lu aphal lo wheelchair ni eng mang chi tuipam na khol puan in 10 motor parts le adang te po a omrui mai ani Gaza UN trampuina semna mun za chuanga thin chu Israel hian mun lia atitlema chu mi pui makta do ni ten anin trauma ni chu senator te pani report hian khovel hian kan chele thashia na mangin Israel che dan hi kan dema kan ti to pangai an che dan hi kan mit atanga thir pon thil dikani lo khovel hian mo phurna kan nei trongkam indem ringot te hi engma ani lo henun ronalan tir tu te hi khovel hian kan shrem ngama an phu to kan tur tira hun to ani ati bok hei Bible kan chirchan hun nunga Israel an doron tur thu te point zia tuna Israel hian mi sing ruk chuang nun na an la to Palestinian ho mo khovel hian a doron lawang ti po asoi thei bik lovani hei hi politics thila Trump be na lam ai ma in thu dik pona ni inalang finfina video tenen lam a omvek Amnesty International le UN Special Committee te pon Gaza Strip vela Israel che dan chu nam in nuai bo tumna genocidal attack anti khothang lam media ho la chon Israel che dan hi an ziak thadu lo fo bok
Israel hian Jordan le Egypt atang mai ni lo ram tang atanga lut tur trampuina po strict takina khuakir mek zela hei wang hian real drama thi mai theidin hmuna ding anwei tel an ommek World Food Program WFP in atarlan danin Palestinian mi som zela pakwate chu ni khata chowai khat aya claim ei lo an ni ati thola thak masaro Israelian intelligence poll pathumaneya kan hriat lar mosa tho kuta hian ramdang en thak le aruka operation neite omin an sipai intelligence big khu amanti anni ramchung himna internal security le intelligence boypui tu big chu sinbet ti anni mani doha beina poka Israel Defense Force IDF le sinbet te thodun na wangani kumsang kazakwa somruk chawa khan sinbet officer ho tamzok ngai dana chuan Palestinian Liberation Organization PLO ne dan kongthar ber chu an hroi tu Yasser Arafat ti hlum kha ani khati laya sinbet ho tu pa Yahuda Arbel Khan a diary ya Arafat ti hlum chu Palestine ne na an boina chinfel na na ti mak mo ni in aziak nge ge Arafat kha Polonium manga hrai hlum ni nge ya ngai ani ya chiang taka fin fiana ero tun thlengina omlo Arafat thi na pokum som ni ani to Rabin thi na pokum som thum ani to Israel e Palestine te chu an boi tul tul zok chu ani si hile kumin me kha a Israel chanchin bu haret sin Israel mi puite ngai dana tarla na chuan Israel mi pui somriat pani % veling Gaza strip mi puite chu no chu ave kan duwa somli pasari % te chuan Gaza mi pui zong zong me chiele no pangden lamti hlum vek an thlo bok Israeli journalist Ronen Bachman chuan le khabu thatak Rise and Kill First ti aziaka ele khabua hian mel ma mi poimo te ti hlum chu Israel politics lai mu ani thu aziak kumsang hazako somli pariata Israel ram alo piana tangkhan Israel hian an mel ma te hroi tu lok sang ni zasari chung zet atilum to Israeli ho hian an mel ma ho tu hroi tu ti hlum hi nimpo fai nim sam fai ti in an soi thin akhato ka an mel ma sipai mun puitele an hroi tu te ti hlum chu an nun phung pakhat ve reng ani heti khopa an che chung hian thlamuang le ral muangin an om chuang lo ma se an dam kho chuk survive thung tuna pokum ni don anin do nuwa Hamas so an lanwai chimit lova Israel mi puide chu an thla amuang sot hek lo mi puide chu engtika nge emergency siren na rik don ti in lau thong reng rengin an om ani Israel Prime Minister Netanyahu chuan Trump chu US President to zinga Israel thian thaberati ya batiam khopuya lenwana kongpui promenade siam tharpo Trump ming choya a ming an phu tur thu Twitter a post bok kan khoveli aru no chuana ania Israel hian dam kho chuak turina beina sangang mai Israel dam kho chuana hian mi engzate mewin nge anun na chan to le Arab ramten an hual thup mai sia nakin zela po remna le mbona a hi be se ya har viewa indona lian zok an la cho chuale nge arin Yemen helpol outi te chuan thu chu siamin Israel Zionist movement chu tang ruala an beilet lo chuan doha thiltleng ang hi Arab ram danga po ala thleng fo don ti an puanga tran rual le zual an rotani heti la hian Iran su tu na hian ral thuam lama a insorbing na sal heti hi zepramila UN in remna siam tura tran alak lova dem tu ram an omvak lowa remna atur lova US in Israel a thop miau boxi chuan Israel tan hian tim na chan tur vaka omlo ral khat atanga kan lo hriat le mu ai hian Israel che dan hi Arab thlakin anun rong ani ome thlop tu tha Trump atrama zo ma nge hian Israel hian Palestinian ho hi nuai bo man atum nge ina lang remna siam tumna omma se Israelian Hamas roi tu te chu khoirama po se zui zelan ni tur thu Israeli Defense Minister Israel Katsuana soya he hian Israel in biakna le indona aya silai mu le missile man athan zok zel zia atilang ani okay ni hi chun Zion mi te hi kan tran ama ero chu tun na yan che da mi sing ruk chuang no na anan la hi chu ngai tu na ti thui khop mai Israel che dan kan ngai dan te comment lama isoi veang